tulai ta news gingzing ma khat Himachal Pradesh gama Ucha pasal ni in numei khat zia neikop aki chen pi hon numei khat ke kop hon ding ti na hin he chi chu hong viral in tulai ta hi mi tampi dat mo ta khat le lungdan ta khat nui zar ta khat jong a hi na hi he chi thui tu ni khol na ta lang oi tin e ho imu do le ikitil khona no mo a omen Hilsi amani ucha te ni hin amani hi Himachal Pradesh gama kon hi in hilsi kitchen nakin hi abol na wa hi amani ucha hi numei khat hi da chu a kitchen khom pi ro numei khat ke kop honding ti na hi in hilsi hi mi tampi in idat mowin ai lawale mi tampi lungboi na a hi ta in adia Christian hin khu ato mi tampi lung asuthovin mi tampi lung asulam damin eho society sung hello eho society sung se hello gamdang mundang heche ajapa chanen amu ho chun hetabang anabol khalo ho chun kedang asawin chuting ta le akida ovin to nom nan jong ani win ti chu akimu ne hechi ama ho ke chen dan hi amo he hindu a he je wa chun hindu ala jong hechi hati tribe kiti omcho hechi hati tribe ho hin amo ho hin hichi marriage kiti ke chen na hi amo culture amo ho dana chu a hi ti yong hi amo hon apom down le news a ki mudan chu hi in pasar te ni hi amani hi ivet na le hin ucha ai lo wale in sung nom sata akuna eta chung ki seile na hong khang len a hi tin jong ata lang oven chiting tal ama ho hi pusarte ni min hi pradip le kapil nezi agiti in chating ta ong le numei nu hi sunita ti ajang ki a hin he chi hi ama ho phat masal lai ama ho lengte khang lai hindu ho hati tribes a lengte ho phat la ya yong chu aliang pau jon numei tam pita ta yong hi zian nei ji ai lo wale epiham pasal tamte yong chun numei khat nelo wale numei ni ke kop hitia hi amo hen dan hi anane u he a hi in he chi hi polyandrous ceremony ti ajong ke ai lo wale jodi dara ti ajong a her ho in he chi ama ho he chi u chate ni in numei nu a ke chen pi hunna hi silai village silmul district agiti in hi ta ans ki hi na ai le heche ipiham kitchen na chung changa he nangin ipingai da na neyem I Christian in kho wa to mi tampi in ipingai da neivem na ti he tuni kha ilung u a boy kha cho hen tuni khon ga ase uiten hechi kitchen na he even na le mi a culture chang dung ju ya kitchen na tampi ane hi marriage bola I love like exam tho a I love hite a chu kol ho chun alam chom hite a he kitchen na za chom aneya hindu aneya christian ten aneya hite alam chom he kitchen na za chom hiti kine e amo ho a jong hi event na le hen marriage song cha bol tho na ve chating ta le pasal khat no me khat se sang a kitchen yang om ve apom na ve mi khatnin mi ni kitchen pi te ding ti na hi poi amo culture yong chu hati ho culture yong chu numei khatnin pasar ni yong a kitchen pi the hita chu tuni khwa sei pau sei te ni ucha ho banga yong hi amo chon dan jong ane wa abol nom abol wa abol nom lo pa chon abol da kit hi jing the te chu ti na jong a hi di pon a hi dan khana chu ane hi in ai le Christian hin hu ato hin gavet ga lew hen hi chi nang le ki adinga thilpoi mo hilo ai thilpoi mo hi be ase lowin akilangin I sei do no me ne ibui naw elova egial dio elova le eho en he dio chum min abol thei nai ti mana min hit a he dan anei mai ti mana e hon ega mo bol jing the dio thil ai lova le ki bol hen lang I Christian hin khuwa to akito lo dan I Christian hin khuman to anal lo na chang a ume ti jong hi gel do jing oitin mi chingen hi vin ichi naw mang chachi ohite hichi kitchen na ahin evet na lehin ain sungwa yong hi
ki ngai lu na ki lung sin au me ti jong le 100% na ki ngai lu na jong hi be se pon tin zile cha hi nei in tin ai lo wale nu e piham nu pa ki ka a hin khon man na sexuality ala ai lo wa hi lam panga jong sex lama jong se dinga heta chu hin kho aman dan jong hi ibe na le hin dei bang hi zo pon tin aha sat na tampi hong thawin tin chuting ta yong le aki chen telwa chu nom sanaw win tin he jong la khunung ding hi igela le amo a chu mi athi chan gen nom ta in hitin aki cheng win awum zo na ve kitin ma jong le hop thum la hop ke in bo hi chu azo hi he jong la amo ho hin he chi dan ane ya achi pi wang wa he khunung tingalen hitabang buin ho hi tampi yong asu jingin ai jong la culture u a hi ja chon he chi culture amo hen achi pi jiu abol jiu hi en ka la koi pam khat to sei le angol jep chun abol hi tin ta bang hi he jong le min abol thei nai ti mana e ho adinga he chi chu christian hin kha adinga poimo lo hi pasal khanin numei khat akoma ki chen pi numei khanin pasal khat akoma ki chen pi ai le wale hit etia azipa nalai azinu nalaya midang hela midang ki chen pi jong hi igam sunga ta in e hon jong i dei povin chuting ta le custom du ya sei thei sei win he de chen e custom rule dung ju ya he tabang te nga le hen ki go na ai la wale he de ki gi na jong na sa ta in ji ni mi ni chu in sunga khom te nga le e pam pasal khat ne me ni an pui te nga le i tabang a ke to e ke ti yon le sot ngai lo hi igam sungwa yong khabe se point ho jong a sot po ve hi chu ni pi be sam ti le a pha e ti wang wa chu a phat na sang a si na tam zo hi i christian hin khuwa jong chu e be na len hi cho hi e ho boldinga kilom lo ta khat hi boldinga jong de be se lo hi mi dang yin bol na ma jong le nang le ke dinga thil poi mo wang ai be se po na hi chi a ko ma ji nei ki ti ho ai lova ucha aji ki kop jinei ki ti ho hitabang ho hi christian hin kho adinga ki to lo le apoi mo lo thil khari ti isei do nom bin christian in sung sim do na dinga jong hi theilo chuting ta le christian hin khuwa pathin thu to yong aki to lo na aumen chuting ta yong le hitabang te ni chu aki chen hun ting jong le ama ni chu aupa in anaupa ji alu phompi anaupa in aupa ji nu alu phompi hitabang cho thaka chat hi in hi ji na hi nang le ke dinga poimo lo hi mi tampin evevin I thau no mai the hi jong le ta san cha te in thil hi hle khen dan ethip du pa hi apoimo in I sei do nom bin hitabang din muna hi khat ve tinga le sanga kho zo tampi jong hong thong jing na lai jong ita asan win wa no hi alam dangin akidangin thil dang ai lawa thil lang dam za chom hi hong so jing na lai ding a hi ti jong hi I sei do no win tu chung nga thil asu sa nga hi ma ban hi wa thil tampi hong so na lai ding a hi ti jong hi ita lang no min hi jong le hi tabang ho ong thon tinga le hen o midangin abol ai lawa mi khani abol na cho apha hi ai tiam ita gela enjong mo bol jing sanga chu asi ham apam ti gel to diu riwa hita hi ichi na iman chawa hin kho zo hi akitup thei pe na ipui diu pa zo hi phading ham ti hi a hi aji chu hi chi hindu ho hin abol wang wa hi even na le hin amo in abol ji wang win khunung tinga le ki khen na tampi asu lo ji win khunung tin le ki bui na tampi asu lo ji win amo ki ka ki tha to na tampi jong asu lo ji ti jong hi heaven aphabanga ki langjong le thilpha ailo ho chu hi cho chinung suna pha hi ti tun khon ita langwin ki chen chung changa jong hi ki cheng the hi manna ai lawale ki cheng the hi nai ti mana mo ki chen jing the ipon dan chu dan tampi ine ve christian hin khu dan tampi o me ti hi ilung thim sungwa evop jing di o hi ngai zo se pathenim phatheina bo taw han